siasa na magendero kila litukira Jumatatu butambe ujakira ense ya Monenus niko tukwana mangana siasa twaranga gisiasa ngakenda densi ya Kenya na magendero kya bade na siasa na magendero kya baraya bekro baji tukuri chikura niko bari geti gwetira siasa abantu mukabege na mukabaye birogo ayibono bagenda tukora magendero karba bigete miroberio ase ensi to ya Kenya litukira na watene to kwenda guikase bunge yabo basi twenda se ward yabasi bugetaulio kotokonyana no mwesimiwa bwensemeyo oyimemba county of assembly bwensemeyo achoteina miroberio kya bekire ase ward yaye ase miaka 5 kerorende tamu iwate miaka 5 ande moju kwanja momente miaka ende kyarome thobo mzie brombu bwati limiti term limit na bomonda ko boro kurengana na ko rabi gori tukura rero na kwire wikase wodi ya basu getaulio karujo kwana mange karamogeni ona ikire ase studio to kwana mange ingakende go kende tutomera uchumbe yao na boko boli liago na boko mo pongesa boli yao wetera sina mbira seskini yago rabo bagonjira to kubori tibuna kurengana naye raira go tena chikwaneru isiko yebunge obo boli bwa Kenya kwanza barobe wenda tagusingira una chinkwana tiga chikwaneru ebunge kututumira nande uchumbe yao tena ayote chinkwana rusiko yebunge karora ira tena tuende Kofi Annan style karo bande ba kanire adena tuenda asebunge gona bokonda utuma uchumbe yao kartore mugeni one asimambi yabone genda kwa mana nje pakomwergo takole biro tigamwarigania senjera ya bene ara okwania ara imanyeka ni gocha swende tuma usuka gochibosi karibu sana mheshimiwa asimambi yabone bono kamera yaone areye bono kurakwa ningo mwanchumuririe uturigirite asimambi yabone tiga nchake gotebanga bantu aminto motengerete na usumuligiritie NDC TV ninde no mago gwikaga rero mambia sengenje yo kwana igoro ya siasa na magendero lietariane Majuki Ibrahim omo MCA pasi bogetaurio ene round ya ntangani ko bomo MCA mana raveri principal matuka mange igo nago kiresana go jaga sengenje go jako sangama na inwe ebirangale byatubwate alia pasi bogetaurio na kwa jumla se county ito na siasa kwa jumla ya Kenya kiagara to wata na pasi bogetaurio kurwa sense ya Kenya era maene kiara no erigati yense ya Kenya watere kwa rabeiro mwarimu asama tuko amange principal ngakyo bokorera bwarenge umwarimu bono tuba gocha sense mo mweshimiwa na kole mirimo yo bwarimu ase miaka 32 yani emeronge 32 ase iyo miaka meronge ne isato bana kolega sibo principal sana kina wakegera bugya chief principal igolende na bana kolete mirimo myama cha gukini gwamba kege wangyo asina ale konyora jirisali jingi ya na ende nyolde sana akora Narok County 2019 ngo retire ina lengete principal of the county kasenje de na la kanda ko mirimo mya wetandi chief principal chance ne miaka yao yegete yo korita gusena basi bagetauri bakorangire tina retired officially ngamenya koranga una bantu baitu nganju tokonye miremeye nseme tinga sajinde baro chemiri muna kolete baronga nabo ngise konyereta sigi kiwande ya siasa na bira tokonye pono tutare kase semo ya siasa kiara bagoteana one satija or satija tutare kase semo ya siasa mangana naro hayaiguria discipline egendere to mheshimiwa abantu ngomo chigubale na corporate punishment ya iranire na kiura kwanire bono asense meriende no mbono nende no murayona na moko bekama chiko bado no ne bungalia na bakora no muswada we education na kiura kwanda asense me ya discipline aketo mago so asense boya siasa litangani ngomo chiense itu ya Kenya asokwairera na wasiri keranya kurwa school ekiagere keranya ngia mineti ngo mwalimu gago ito mwana akwe kadwa le discipline ya bana senjera yo mochoko yalengese ginyo itukolimo lakini aserikali kamnyoka bwange karusi oro tabwati egendo kende to replace yana alternative wana batema ngakora guidance and counseling abana bali mo bwa skills ya guidance and counseling watu aborete bintu kurinise jesi ko tadwa bete sigini torisia bande chebi gambro bimwe abana ntwa manyanga bangenjo kitobwate ga Kenya namba ibere omo professor ya mo asense Egypt asubutu kiwa ya matuka makoro igagoteba nga ama tayo mwana igala se patox
amatoyo mwana ni garase patok to de visaranzo rende oine professor whatever professor whatever ngia mineti ngekere note kwano mwana gutogosa utara musunaria se yako iwango taliko iwa otebanga nachukua kiboko ana bakwemoka mna mwango na bakwegosa bono rende serikali nyore ya ruse tigenteke ja moja take ja wenda ko ile on stibidi ya ngorake ande make sure ngabali bonsi batwalire guidance and counseling skills ya ja konya abana bona school wejitigire kabire iyo kuri muntu gwabwete kana aje gosoerwa bono borwa soire school ngusambukire into bini ngonya ko babire gaiga mwalimu nawe grasi mabana barata kabaso gojisiko is chaotic iye mangana takirarigiro ninche ngorangeri mweshimiwa atujura kwana bone editukeri uko charo tukwana mangana yejisemi chioka tukwana mangana siasa tujurarigire na merobelgida giroku ibon editukeri ji education lero tetura akora mangana siasa na magendero as NC to ya Kenya eka tutari na se wodi yao tumauja na se county ya Kisii nataka turarigire ligora sinini kero tororena Nairobi siku sareka igono ni Kisii county ya sarigire gose bintu bisiku turubana kurugoraria bintu bya sarigire inga kyoroje chinkwane jigati yumurayi bwense no mubwasimira umoja abiba batana bono tigege kwane rusiko yebunge na bali bande Kenya kwanza igosingerana tiga to kwane bunge nga kibirengere bya uraru mweshimiwa igoro yingane ase kegambere kekego kwanirwa amangana rara kwanu bunge na ya narata kwanu bunge egera kumufano bono bunge bao kwana igoro yobo ibwijikura nkibara kwana igoro yobo ibwijikura ekiagara system ya bero roko 207 kero mwaka tunya gotoka ngachiba hajikura cha kolege cheibiru ekeringe tukibwenda kugambira usiku ko wana ngakorbono wogibosio ngakitokora tulenda mangana yobo ibwijikura kemanya ko irugeti kumune law parliament ya gambira kurusikoga so tali bintu byose biragambo bunge mune president ya ukwana ebinde mbitagete obugamba waisiko to igwana ngemejando tubwate kero mwaka to bakajikura lakini mbara bakwa mwangambara bakwa barayi igo bono mbiribira kwanira usiko na mbiribira kwanira ime yebunge mbia sana umuraibu abombo asimiro moja Raila Odinga bogo usingire gote abuna nohe Kenya kwanza geredi nechinkwana yairire omonto oboyomo obekira sikamati eri era otebana arusi wororo bamaye gokwana mbuyara irale konangane biranga bya mbuyare kyagara ko monta amanyito obisi bwao akobe kwaso mupira nande moji wakanere matuko na leo rabe ko mubisi musani omosomo ndara rusi sekambi yao ajikoira mangana yasembo yao kyagara no bobugata tiga Kenya kwanza beka abantu balenga babo piwali ibaba go kombo abantu kurisa mokinde na mono mubuna benga mono mupira kwala juwaka ogende timu ndonye uro muhaki ajugo wakira kwa bero mwarimu matuka mange kwenye utaraba bono mweshimiwa Kenya gwange civil servant ase Kenya itu bono tokoro debuna abafanyi kazi bazari kwenye walengeri yabo misara yabo ense yabo iri block njanya ko barende gesa ba otana gese tuchaka inkege kuirira ense ya Kenya block nani gitakiri ko korwa erinde ntobana crisis gojibosia umweshimiwa kerato cost uje sama tukaribosyo igonyegente strong linga serikali ego sangiri jiba sia on daily basis igo amangana ya totemo vice president ya tabanga jiba so chebe tuna uru baide tena na handshake na mangana yo bolime kiagara amangana ye bango ne ndokere continuous igo unless serikali ya fail kumeka structures in place kiranya kwenye kusangilia bango litukasili tuko na wali babwenda kwe mochi baragwa banyene ikiagara ba haja serikali tari kiganje kigakire ke kirase gete moko kana mwanya ngara yaronge ikire manduge ikiri ya kibatinye kusangira ukire ngaki yoli balenda matumishi abo ngakiare na ende kupima kwane inkolinga mbatagete gutama kurwa samadeni igora bata tota ngakiba sha bole sengi materi yakorde ki alenge igoro babwateni ayo gutama kurwa samadeni tinko manya birengera bya Ruto mune president yito lakini abakoranga uhuru garale tesemo ya China lakini Ruto atakurada ukesemo ya America no senjere yo na baraganie abe kengali mosigo toengeire ona ndokunyara gwakana so nabo musarura atene gwese sababu iyo kibashira karanga nchiyo lakini sababu gerenga ki akitogota mama tenia egende ke boyge karato tabe abakore mirimo batara kanwa ngo affect gere chi counties anere buna ebono ore mu MCA ki affect ri chi county konyo achibes cyo bokoreri ngakiroje nganeye nande aba ekera abantu baho basi bogitawuri basemere dibuna amagendo batagete baromba batagete kumayana besi cyaburiri
Ngakiro jengane ekaro chibasi ko Rogers County. County. Wanjira nga kara chibasi tai kura serikali ya nane Rogers County. Litanganya kwa kando no mangana yimesara na bintu binde amagenda narangwa nyorale keboke kenene. Asengencho magenda ta akora kana pesa chitayo. Na bantu ba ku understanding magenda raya iga bora asengencho jiba starogoro. Kubara rango no mwemsio magenyo tamete meremo. Ngo kulera nga bantu baminto baba balemelinga ki esengencho jiba chitaraja ndo baba balemelia. Igenda kemongere na sombete ni madinga da kwa na sobwenga ngaki. Omonto yomo ulingo murai ense ya Ottoman, ense ya Turkey. Agata murai karako gende segi agatebi musani oyenga na kire segire kina wonda kwase segi bono ase nyumbeli ya neime murugio no moya no akorda kieke no ale na koire ke bungueke go ginko yana ko bamatukane ntajeti omoigorera bo murugio akagende segi ataranga nda kilometer jetandi ko mikuru maiga akorole fumbi kurumaiga chibara chikumubwati ojikorera no jumange gigiaba okonyo murugio ko matebi ngaya kebungo kiri kwanga the wrong one ngo kitonga tikiriye kene igo asenjirende abantu chinga kichine babwati okoremereria na kuganya ikiagara kara nyone serikali nyore tare ko banga nechi bashia bolire kare serikali ya beire oboncho ligokoba ebintu nebingo bikorosi umwana ngora gikatiba rosi serikali transition nero ndimane ko bayo koleka wasaba nalengalende especially second yeito na jiwodi jeito abantu baito balemerera ikiagara ntobwate merobeli mia atega kirere kinga kintambasini karkwara kuri yekirgo kyabasi bogetawuri unkwabwata maganio yo kwenda kibina abantu bawo babwenere myaka 5 amagani ayo roche rwanya cyakirgo se bado mweshimi marali kwa bwadasi amagani yana cyakire kyari tangani na be structures in places injirende na kwane nabantu baito ngintu toganetie imayite magani yabantu asense mo ya maje ngibaga netitu kwananire kya bintu byokoro sabali yamo ono tubegete ngite group mubango strategic plan ya abagetawuli kato bwade clear strategic plan ya abagetawuli yo kiba tonya kuganya bona kare cyugojera tuwabeke mirobili mine kujikoya kunyana koba so na inde golende gete tari moto mo okora to borai bolito wika tanga barwa maoni yabo so ngaki tu ba hita lingi to batina basengia tu igira bantanga to akule mugutano munabone gukiria era na bwato mugutano olenge kwa osemia abantu muna bagosoa esako ya basi bugetauyo yo farmer sako kwa ejake na ejake farmer sako ye bwato murobeli bo support kwa na World Bank kera abantu bararuwe kerengo muna chiesiringe milioni yamo na barabuo World Bank baruwe milioni yamo inere campaign mbwato bane bitumune bino byo mbire bitatage tibesa kuna bakole mirobeli kuganyita mone chibesa mbisa no mheshimiwa bono mkwabeiro obisi burumwe mzie obasi bogetaurio asemeti intotebe meti yara here tano mego chikoera obisi ngakyo korigereri roje na ebintu mbire buya bwasikusina na pado sari jibese kuseningi geragera na kuseide ngore begererende asiten abiga mondari ko jabwegeji buyara kiri nabona ko bikera na yago ikabona metinyista na bairo obisi none chikura cyari kwa kumabira nabona ari kwira na basi litangani asenge jina bekire merobeli yane boronge ande kuru montama ete merobeli mbwate na kwane ne biombe na kwane ne nabantu beki location abarai na bekira kaborai na bonko ya magisia 7 igasi ikomi tinko nyoronzi asenge jina nyora besa ndo kan bintu kete bikake lakini naende na akole nyoma magenda ramo kiagara asemero yarenge na akole pale yamo kurunya bo nyango sieka nyabo terere ya jana tabantu sana no na nyakole tasumuru bulie kero muga kosuga ararete nkabalie county ka montaga nyankole mero asa ya yuna nenga tumie excuse ekyo ande boy gokorosia amache kanyora kwamete akoro kulikura water project kaya boki gole nabo akola karana ayubono ne percentage nere yokwena mero bulie na nere mnabona maja kwa makwamete na arabikire committee jikuru water users association babe ready so that to boke chi project Jones golere genga ebi nyene chi bastambo yite bastambo lete kanga na bekire binte binga bya beramo biko enda
Biyo sana igumo jumurire inono gwetena rero ni gotori no MC kurwa se wodi ya baspoge taurio katwenda to kwanda mangana siasa na magendo na nangi kumurekere wodi ya mono ante imero berikiria bekire gatikiria nyande ka ukwana semambi ya boniga igokenda gutuma uchumbe yao na boko mubori bori ora mubori etomubulire national government kere no mwana siasa bono na ndero murayale na boko mubori rie county na boko mubori rie wodi yae wenda gutuma uchumbe yao wetira sinambe yira screen igorabo 0792192834 inere na boko gotonyora studio boyo genda sense media mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital boyo sense ya YouTube na boko tonyora Ndizi TV News tote gotobwadi kiana magdo kwana semambi ya boniga goika tuikire jisato cha abono mini cyo somaje SMS chino asemambi ya aboniga mwishimiwa ese tutanya konyora naye ene ntunde ntangani ogojasu ensa ogojasu muruburu ensakya anande Ndizi TV inki ya korigetie koriekerugo kyabasi boge tauri ingme chando ki kwa roje na beta kere korigere gwalia ekonya abantu basi boge tauri litanda to ta nga abantu ba minto akero nalenge mirimo y'ubwalimu bwika nalenga abantu baitanga se imerobeli y'ikyarambe matanga n'ibintu binde nakora muna abantu baitu bacandegete especially mangana ya masomo obotaka n'ibintu binde ibintu mbia nsugume mono kolengere ngana konyora libaga yobokoreri koleta nalenge changes inke asenjira ya magendero igota to tabanga sajinde talinga singenjo oborai bobolete raki dalinga no borai bwa bolete lakini enamu nebintu bigokorwa mata saloti yani cyumuntu ndakolegento agikora de chinchi ene nasubu mu abantu abantu baratwali bintu lakini esenje enjira bayibangete ebasinye na bwate bomanyi boke especially yasamangana yogoleta yogokora mirimo na GNGO neka mokiande tenga ngichaiga sire mirimo yaba abasiboge taurio wetera GNGO kana nakorete mirimo y'ubwalimu nene na GNGO muna cyabo compassion cyabo waterline kine international nkunya kuisorane ngana inubono ncwango kuboge taurio ga monko nya so konya bantu semo ya match semo ya basari ja Kenya Foundation Education ibintu mune ebyo ebikonya abantu baito mona semo ye visi nabokonya abantu baito mbale mere mono abo mwana we tamatemu arangiriwe national school aba alliance ta agenda ogende school ye gichi abu kire tanya go iti mwana nyono yomo abate ko be engineer akina barabe school iti bwati nyono mwalimu physics bono ngaronga na boko boburro na sabana baito akiagete ngaronga ngisego cheginte kamonda ruwanere na koleta chi NGO in the community chikonya abande especially kujage foundation ya mangana ya masomo igole na bonta gito tabanga neka mukiangu sete mononga na le gocha okorona nge tafauti na sokoleta oborai bwa mangana GNGO kere binde mbiriga sinara kole mbere mo especially Narok County GNGO kiri plenty asitonchio ekindi cyokona jikanisa cyokona iskuru cyokona nabantu nafsi wana wanaja watabanga ekeneka mukiabo mbwa ntagedati numurai andikiande tegetinga isegocha nindende sana ndoro nindete amangana GNGO agalia passport taurio na kisika ndu wa jumla biya sana mashimo karto gendete iga ekero kwana for example ji constituency ani chigode jiro kwana gusi kiaba identified nigento gete to debena tabaka example tabaka ni gware koba identified na kero kwana tabaka ibone gware nero basbuge taurio kendo kibono turanye identify nero pero ngendo kuturanye identify na basbuge taurio nduranye ore nege usikwenda ni beno tusikwenda kisi centro kitu centro sensi tusikwenda mango korore gwende nero getarengere kiraria ingitura basbuge taurio ingituranye identify korengana tigante banga sama tuka makoro basbuge taurio nja kumete sana sama ya mauga baretra kera nja bwata society ya Kionduso rotwana society ya Nyangoso sama ugale okora very well maga ya mauga chiko kobangana dansa ke abantu baito bakanena se chai bake abandi bakaira nabona sengenje obulemi bwebinte mule chinyanya bitungo ne bintu binde lakini it's not as strong muna ya lengeli ya matuko yecha ya mauga igeka mukebana tokonya kurwana nyoense yakeire ngiringa mauga kure na back abantu mbabwa to bomanyoro na mauga nkorale ngebuya ngakiria asenseme ya sitrogorabo gotigante banga goikira bono iga yentungi yora tebanga nkene na mono ko to temwa ne China ne mune sarake tebwati kwende mono lakini maiga ya mauga asirete there was a major challenge ya Getororo emesie gatoka Transmara
abantu baitu bono bakaba rebels yani abantu bakora emirimo baje gukora sense so bono banda banga mostly to export our labor which is Somalia and kindly I want to say it is being exploited kole bale ewango kegoro mono ekiagara na bora nyore bono mugusina bakogenda alia itangani nere osimeke mesia yo mumansai da uji mugondo ochonye burugera mumansara mungene ngabeka nyone chingende mugondo ga bitumagate mesigati maga yaye akumatenga amokonyo mugonda kubeka chingende batali chwali ga muri gete bosa koja kuburugere mesi omoisoye na ndo chakobana na ero koja ko na chemesia yo mumansoma nyagosia ndo borangeti wenda kuye check. So in a way, abantu baito na bango kote mungende kama kiandete no gosega abantu baito bali gelinga let us not be laborers abantu bande kera kura mono kurwatole Bebya sana mheshimiwa bono nganchire tuchakire nsemo yejipasali usansemo yisemi ikianero moroberi obwango igamwa korasi county ya Kisii kolenga naye abamenyi bawo babasiboge tawuli mbaisa nigete buna mwakore process yo kwana chipasali gasi basari ndangandia onya bere nchaka ko subo mo mugabano ito simbarati ngambu ya mana singi yitura ni basari Kenya wajasire ko 2018 na ba MCA na bara waso weti yakti yoko ira nande ekwerende basari kare tuanyiru da singi jobu ango torwete jiform kireli bwa ya mogote asekere kire ward abantu mbaisa nigetenga ju kanga jibalo nga bakandi tu form kinyinge akiri kolenga na nje still nabo yako ba form na kuno gukinyinge kibaisa kigire 3 million still the whole thing is limited rero kuri mudawa dabanga alejo kusanekanga na joletia form ni njigoti kwa akini ende that was only limitation nga form njako tekieke yakete but actually okorugwe form andoko chiruli tukelima mona twara sti morobelio go kolege ndegi kiagara sometimes in the west of time montai well form atare nera matuko sinata na kanya goliya bachivu elda acha konyira nika matuka mangeli bale kolega sine ngao anacha kanya rosen 2 million 2000 3000 asali jinga kijintambe wono morobelio yo gabano itatu tayo ngati abantu baichuli na kubeka gabuo abara ibaba oroba go sign it was also good so it was for the first time ndoko nyara bachivu ekana store ago sign aba the by Galansto, I was sending Yavan take with that was an achievement. Can I give you Yavan to buy Bajuko, but suddenly over at Bajuko minimum. Ego tutiketa abantu bojo konye korojina mbakonye kebali batakere konye ka abana cintakana abali batari kwenyara oroche mbakonye ke kandi tu abantu bakwimurunga batana abantu banyo bachibese jinade nejibasu osina abantu bali batakere ngakyora kole na aya se word yao wena kibuna kumurunga ningochi kabona umuntu onyo bachibese ande no lire nyantenge aseba agatwala kuri yuko mutanga ni abono twala ko identify abana bali no kogania ekiagara the first step to get abantu according to sublocation na ando tokarangiria abantu batanga baba total ovens abana bali batabwati bayibuli pi baba banta batanga kiara babuna bona abagambi toko bayibuli babo tokamenya wo challenge bali bakurukunga partial ovens barabuna babwato bakongwa identify kya muntu baba partial oven lakini abwato kunyara lakini still we were able to identify them tukamenya wo chabona abantu bale needy lakini yase tole bale needy still na bakoranga abantu bande mbale batayikwegena ngalindekere basa bakonyanya tukiabosa tagwanja ngana isani kitana bwate yonte kakagira bali bande that was a major problem challenge na rojo nelinga abakonyanya no mwalimu okire ngana ne basa ya gora atagete ne basa ya goji na abanya no mundo ndo yomo okire kurwalia bwate nyona bana ba America ngana ne basa ya kurwalia atagire busatu atagire busatu aronga lenga bwaro you know in the future we need to learn akinje nda badali kubwanyale ba that's what the major problem the society ase kubanyanga balia bali barangeli kule otili class yicho it will be better abantu batigere riba ko kabonsi I think it's still a challenge abantu bale wanja ngamana bona kare basa yarangeli uzinziali inyimo ko chiororo ngana jine perform ngo chikolia inye ndabo nyitatu arabesa kiana wedanya kati bwa besa I stand a better chance yo ko expo yo konyora chibesa wetera loan emergencies mbenga kanyo mwana na school biyasana umeshimiwa abono ekerto tigerta sensemo yejisemi ekero education development as chinsemo sase county amangana ICD narase ward ya oga ngaki amangana ICD onyaro chalia ase nitaito wata bangalende county government ya temira kekera
olo ase skulu kire buone 19 kisenta na ane 19 cha ICD ase sende kina na balimu barororo apart from one school iko bwata balimu 18 ba ICD nyoro ya moritaya na ande bana watigere 17 ngate ngasira kane chako replacement e challenge yo keroro ne linga ebirasi bana bamba basomera mbiri biya bise na bana bali basini ingi kiaba ebide binde bia second government yale kwagaja eli junior secondary yajete baronga ebira ebi ya sokoro kunga junior secondary bikoro ona bana barusi bali basini birati biya abeka bia ICD bia beko junior secondary I think that's a big challenge mna alia tuna role langa ibiri sato abandi linya kujatraga abana barusi wase bale basomeraga ya akirangi uya ono junior secondary yabekuru ine challenge yokanda ronga kare ICD bwatani na primary somehow bako chama ngito bamwa decision yende yonzi batari kuchali ngabambara bibamwenda ko lakini mone birasi bibi agaje tune county DBC dibiri no mweshimwe bwense menga kyokora rende ikyara mbita kiribira ne bikonya abana aba abesi kirikari kwamba tole na board kyana oro tenga mbaga nyinde kibasa kulwa serikali bari innovate birasi binde banyako bagotwara birasi bibi ya junior secondary bamanya ko bira ni abana agalia again to get now that ngari school kire kyo as accounting to laganda an extra mile tuaga kire nyone na abana kyo kire special for small one the young ones kera bono na bakonya batumye kyo eli ende yonsi abantu ali abanene abana ba standard 7 yango and that's for frustrated children to that kolenga linga kanga na yale kutoka kyo kire special na ande na macha toko macha na bolita na rororo jisukuru wanga chionsi jibwati mache so kosa banale ngere to tuale program ngwate njomorobelio wetere morobe ke ombe kurunga waterline kere USA ngwesa bete chitangi kila pe kusukuru cyane chionsi ngere so far tindanya rolende funding yeyo lakini no endelea the process yo kwene kirinda usino nyore mache na ende from there manya kwa stable ende yeji toilet sanitation kana ne problem badana raya bete mukumu singe njobo bosa ibolense amachanda yanyorera abana baitu bakuri onera bibe no wasa sabana oli basini ikorengana naye ubwaga chimbo isanegete ubwaga chimbo birasi BCD mbore awo tu buya ase mbora buya ase mboli buya kyara sometimes building yega kya kwa gachwa nchia gaje tu na design what we call a modern ECD classroom ebyara kwa gachwa nebirasi na binde beyonce so nabonaja ku proposing in future made so mondo mwalimu wa ECD nagande chikaba timali kyara bana bagoti bitabo byabo bigane irioro so they need to be a bit different from the rest of the classes akiri mono kikitaraba ingari ko tabanga inchile chitagete innovation dota yete kobeka chibe sasa mangana yo kwa chibirasi kete beyonce ndi bwa birasi bisaini kana bakonya abana bale abangeze klasi abana bata manini bana 70 bana 90 so dota de birasi mo eke tulanyo chibacho kwa chibirasi bono tuwa chibirasi twaro kwa bya modern bibwate conducive environment yasa bantu bali bagotwara asba ko chibintu bya bana so bana bagikaransa none biro kubisaine sasa ya bana bali bagikaransa malia tutige deski cha kawaida egento kenaja ko rangelinga ese egento ke tabate ko na jana mono ese ke ebirasi bitayo anamba ibere ebirasi bikala bikwagajwa mostly ubikwagajwa ne standard system ekengurara mikana muno murai muna na cha muno murai ikegara muna bono ase account wa bakete ngirasi kama GCD gese ne 1.2 million 1.5 million lakini alika garawa kabalibe committee school ese kwa kukiba sa 1 million ko bako waje class ke very standard ke aramba bwate milinga mbara yili ali baro sikibao into getembere there are ways they can maneuver around the classrooms akegro montai atenda kurbosonga yako ganda ali kiss ali esa word wa waje class style ya yon siara take or even more than half of the money in profit ikinga tena kile major challenge asa mangana ye tendering system jire kisi count dokora sense me ICD abantu barabuo mbaisa mbara ase word ya baisa ine abantu ba ICD na na ya academician baisa ine kila geko ere sekara satakali yitu mwalimu ngayomo abakonya bali abayiboli bali getu mwalimu yomo osibabere so lakini wenda ko musigo yobwabo tobasa abayiboli obase county so ngo sabanalenge county yitu nayo esaba elika bali mubande para baba ese gusiyengima para ba keto bata bona currently aba limbo ICD 904 asa balimu aba 904
ta school Jones chibwate maybe te bala kwa mna na 1000 ngo sana jangere school iko to yakonyora recruitment yinyi na ne menta bali mu 1000 au to yakonyora abali boy science school bia sana kanda to korense mu exam to enda simangana vocational training centers njira se wode yao jira se wode ya ne bwate nyangoso vocational training atwa na chogo na nejire chia siege tu angaibere iga Kionduso na Nyaronge nimbwato murobwe na agamba n'abantu banyaronge bana to kubokia eyo ya Nyaronge na ndebo igonto bwato murobwe kubokia ya Kionduso ara kanyotera gajwa ko ya tagero ya ko primary me challenge bwata ji vocational training na enrollment y'abana abantu abana bange bakonyorora muna intege kegete ise nyumundo kule form 4 kugenda ororo bagosiereri so twaje gusaba litangania abana baitu bachenje birengeryo nge vocational training na umuntu akonyora skill kira mukonyo mu bwa bwensi na ande majority y'abanafunzi bakokora form 4 iko bako base grade kia kujagira E abana bale E D- na D plain abana abantu bale very potential konyora masomo galia na ande bakine nyore mambe babali mu the same vocational training iko enrollment ne the challenge ekeranga nduga de county yatemire sana kubeka bali munyotali all the courses bakonyole muna nyango sine bwata bali batano achogo ne bwata bali musita lakini ine challenge ya monere gabo some equipment jo njibole de kana bakonyole workshop teyo muna nyango so workshop jiyo ba gotumia karumu akamo equipment jo gotumia muna na air dressing babwata kanta kamo komo tuko banya kumina na bangina banya kuruanira ya bana ndabaruanira baire jini kagida banya kumina na while actually na boto bwenda kutwara metunyone 5 10 asa bantu bakwegera edami biasa ningwete mero perno bege tengo somani che SMS cha cheno chirima na jima tumire ke studio lakini mashimwe ka to ndata turi ribinte bike ingendo ki the first priority as a word yao kirio tena na nje isikuru asobo gambio meto montana ro na nche chipara na bongo jimesi osi skuru osamaje ingendo ki ke osembionzi metena bana ro ndena kwa bionzi lakini kere oranyore bwa the first priority watetena apa baz bogitole isiko bakorega ekena kingete tibagali tangani ngede kieke basi bogitaurio problem nere ya maji sana na nibirengere bane bigote abanga nkuna abantu asembo ya maji cyana bakonyora abantu kare cyo mugaso bagede kira ini roche kintambe baba bakanyora mbotuko barendo nyona baruti nyono musabu kibo cyo kubeka security andu bataja maji we can do something about it na manda ndale kolengere nganje bo basi bogitaurio ne bwati potential chinyingali tangana unaona to kwa naiga ne bwate chisoko ange 18 17 kiri Jones ya 18 salegete chinsoke chisokoro sikubuya na kutiko kata fora mache odoe problem ya very currently contamination ya maji so chisoka go ne jicho there is a problem ya very problem kya bantu bari kubeka cho asa wenete bakubeka lyoka na ne chisonge chinyingi kya kunya kusira jile singa chimelingamo nemete ya smegurwange na roche so we need to think about how else we are going to get money yokorosia chibohori chi bono bogetaolio ne bwate vision aki amache na arale metro lakini ale kule mwati kuna national government matukali makorota na gazi asagro Kionduso amache na aroro ne una na barba koba amange sana imaitu na komeshwa kangana na wote mna lakini rende tali gokora mirimo intage ni bwato muroberi umuya na nyurira se county government akigirenya ni kibasa cyitwa ewa ochikobokia omuroberi bwa machaya abasi bogetaulia ko Kionduso indata kubokia maje na otena bokia maje ndagoro kunga likura ande na ndata kubokia kunga nyango sodam ne bohole ne raire kunga getai seitoka bohole ne raire sa kunga gyonsalia to sa all bohole ya koletu kigatiwa pakije challenge ya lenge how to man and maintain a project ya maji igobona kwa kurmo chando no chiko kurmo chando mbati mero bilinga ki bale kubeka rustima muwekano unabona lige na muwekano lige na water project ba estima ya chete ura abantu bakangwakana secondary ka take over ikaira macha yoka igakana era wana kuranya macha yo lakini onda ngoja with a program urukunga water users association
so that abantu bonse bagutumia maji ese borehole gete babe ne kyombo yo gutumia maji kulengana maji ali yokonywa either nyore mesha ogwaka na kibesa osesa mu flatlet yandu bagwaka na kibesa getenkaiga so that in case of a problem litanga ni ogwaka na bills mine gestima ogwaka na babo gundi bagocha inde binde kya bako wekona otherwise maji kana baroro so such a problem nelinga abantu bala gocha mune committee and the committee is not the only thing committee mo dagora ne opportunity yo kuragera lakini water use association ne kere organize ne government kere bwate ba certificate ke bwate laws mine jiko ba government o abantu bagwete nabo kabanyene ninta ke also gwende banga system ya begetu ndete what is called the solar pump the solar pump ne friendly compared to estima so that abantu kare ne mugasole agaro tali yoko bagawenda for estima kare mugasole batumia solar all through ine sema ya maji ebisime bya kunye tuwe ekibese njabe to biga kunywa bya lakini mbira akore mirimo bya naye bana ba gwaterega basibugitor basemerina we kabichiko kore mirimo dijoko mirimo ya azama tukayando abanja ingunya nyubale ane bale kunya nyuwa tatambe kurubono mwako yo bakunya bwango iga ninjengi chekero gimero bilina ndigire ne rwa kororo mheshimiwa High Breeze uliza mheshimiwa what have they done to youth protection because county bursaries are meant for them but they were denied out there na kulingana Kiliford out there na jibasari aba vocational training batakere kwegwa jibasari jabra kidi mbali kwegwa ngakiora kwandinga neyo oingiriford yokoboli aba bai batakere kwegwa jibasari no batakere kwegwa basari mwana gara register mwana kuze gara register vocational training college county yako kibesa direct kile 4000 kiliko ku basari akoyo ku direct 4000 kuro mwana punzi so a problem wero ngiringa abana busi abale ku enroll batoke bale school so abale enroll di barabake so that jiba chiko endoro jiko bachinchi chisini it's not supposed to be basari system lakini ngwebeza keri kwa lakini ndi mpayo banko yo bali baroro nko yo bali ononye the more bali ku enroll muna chipa vocational jiko kina bwanga kera kiba sa jiko bachinyi mbia sana mwanchumuri ekero neto tupati ndo tumujumbe yao iliura kan kuburi mheshimiwa se mambia bone kato no mheshimiwa Ibrahim Achukikorwa se wodi ya basi bugetauri gutoka se bunge ya bobasi kawanda to tebina rega twakwanira mangana education twakwana mangana ya maji bina kyabigete merobelio nara akoboli ku mheshimiwa mbuya mheshimiwa tena Raila tigaba kwane barore naki baokonye situ gojibosio Raila gakora yandishege nande ntito twaro monto komuleke serikali lende Kenya ngaitogoji abo yakobo lende na Raila okwanirwe yabere Kofi Annan style ngairende Kenya igoji kyera okwana nti tali tinte abetinga kera Raila kokwana na structure system ina jija Kofi Annan ngako wenda handshake lakini era chance osoero mheshimiwa ne ona leo kibeka ngaki enia yeito ne linga ntogu wake kura kirenga kialo karange kule ya ibua we want to come up with a system where you make sure nga ekura yo mo Kenya akire amaene muna bona akire ukura alako yo mondo nano yibire abantu bagwisareka nga bage kura buki so assist again to this wali liye kura lona bali iska ke ngaki kanga ndia gambwa inyora mangana conclusion yanene akiri tini ko advocate for handshake abantu ajiko ko sango borai ya na wadiberia son serio nera good morning korwa nyansara ebuli ninje ebundi ye chimena ano arime yumuru Angela Rose nera no arime yumuru ekero awate ani ganda to kutubwatia senjera endonga bza Duncan yecho ano arime yumuru agobonga so mheshimiwa awate nambiyemo no mheshimiwa gaki imokererie birengo bya basi bogetauri igoro elinde bobasi ebwenere biyamono hara nero gorgona Cynthia Nyaboge akubona mbori mheshimiwa ngaki bakore mirimo na omochumbe naba MC bande elikwena kinabo basi kwa chumura yemukereri goro Cynthia okubona more ange norange no mheshimiwa yo no mheshimiwa Innocent Obi gante nga mheshimiwa Innocent Obi ngo katole mirimo amona ere twakore migutano kwanza ya basi bogetauri nyoli nemero bili kala leko share moiso de jiba chia mnajo kobeka jia CDF watu waenda gatoboli ngayo mheshimiwa uroje tokobeka sekwende yao so I think there is a very good relationship between especially me na no mheshimiwa Obiri that ukwana kwa niaba ya mheshimiwa Ndebwenzi just sense yane
na moralire na appreciating na ro chorwa umate sajine ngakiende maja sama wasako ba umurai na bara chorwe obengwa mutagete umanya ku keep a distance from most umurai onya ku temenengo according to me murai ndo wesi chori ru abantu ba chori na makole mene mukomo for these 5 years la tu tu boto kole mene monere na gana kamuri abantu batagete stima abantu batagete kera roads ngakyo ko to promote li pale kurunya bisia mbaka endero gongo endo bakaraliero asoko bokwao anabona aronga nabanyire very positive buya sana Brandon Sugu akubori nambye mono ora okwaniri atana kwandi umeshimiwa Brandon Sugu akuboriga umeshimiwa ngakituregene chire jwa debna asense moya mache uikomwa koyoiga twakonyegere ikyagera no nyina barayi bali barurororo nabo baga kwandego mbake myaka 5 yaera yakubolende ngakibarabara asemerina umangana yugwana naye keno mweshimiwa Brandon Sugu wanda deko tabanganje nimbwate okugera ngakurande mirimo yekyagera county tuntu abageru kibesa to kolere mirimo ase county ase budget yane so ase budget ya macha na atora akionduso agetai ne damu ya nyangoso na abekero ne kibesa in the next financial year mna jigosa ko jakomo tinyo nane igasnere ingokora so ndilo jina nde fia munda kutuwara geranje munda twara bobo ni wezi igo manje muri weze na mweshimiwa machukia de na mo twara boba asihodi ya basu kitawo ikiara chibesi osoka ga finance year na bakonyora na chibesi to be very specific na munda wata yabanga ki asabu okionduso water borehole project imbegete chimilioni ibere chikunye revive project ibono finance year 2023-2024 as eco revive getai borehole imbegete 1 million as a rehabilitation ya Nyangusu Dam project ikabeka 2 million kama yakobeka drilling yake unga water borehole project 3 million yono begete jibes 3 million jibes ejinga tijirimo ko chikwe wa locations ye county bona ko kwazi kwande ule jibes eji na ra mo na edinga ndire wa kwanete noneka twanyonde na yuna mwairu jibes gete cyo koremere mu finance ye mo begeterede na budget ye ya 41 million ngakiringa neri dichete na arenga ki okori yakere kokora mbuya ndate gwade go gwade ngambuya manase mo gabano do simbarati ikyagera amagendera matuka etire igale kokorwa kolengana muna ngumanyete ngo onye koro musani we gabana abako konyu mono kubwa bandi lakini maagatua sa umugabano itungo takorora abantu monsi bakwachikura gisaine kukerezemo bae bintu bisaine onye mwigwana ina majuki stiria bagetaolio bakwata chikura mugabana gatabanga ebintu ngo babagera ngeringa ki kibasa cyamagendero 41 million mwakoyo yana mubange ibintu mutagete kurusino na utanga tukarose plan kurusito kibasa je kipara kikaba kinyingake amaje okubaga goja goja mnakolanga okwana wese mo porteki kole egende ngibwate advantage kiagara okwana kwakire word nkolenga ino gwe wadiende abura nyoro bwana kiparete de kinyinge ese meni kagania maje mano ese meni nyore maje da geri ba ko tamangana maje kale bono plan kale ko si from one central place tele ko tuara imbagitiria ja gutwara so na ngwambiro ngombo na ngambo yamana so mugabano ito asenge nchato abo ngaini obo ngati gatokole this not thing ngere jibe sato to koboko is a award based budget ase budget iri ujo soka na yo propose na bantu benunga nkimotagete sesamo ya maji kimotagete sesamo ya ECD bone binte byonzi umukwa nyibiduri mu propose igo asanze ya maji kwa jori na bandaba mwakwa na barabu mwekera nene ngogawe chiribubere yani chimilioni ibere chimilioni 3 ngakimwekere to kachi kobeka chibeseji ase amacha ya wathe uchikori ko jari 5 oma na to ando no mujini akaligeria what is required asoko chai it may not complete emergency ones lakini sikoboke project na bono to gole solar pump echa gwaka mache agenda chitokole innovation yisini ni ase chitangi kibekiro isato amaja ja ko so abantu baja ko to gutaja the next move umuntu batubata ubwate ne chingura bakungusa majo jibuoya ngore na bakungusa jibuoya tunya ko ira maji gradually aikera abantu bonse so the 2 million has not meaning a complete project yengi no go chake project yumagolio no goja anabonda abeke million yamo eresukia sini ni asengenju ya mangana piping kiatu akoda mangana ya mujaka no kujibogia nabo from there abantu bakonya banyura manju bakonya lina ko boli na bazbuge tawli ngeta kere ko ba identified wata na mangana agriculture na kabairo kare na nata kere kwira ngakyo bete meroberia sensemo yoboremi ekiara boremi na barabu mbole develop de go simbora sensemo ya county ngakyo bete meroberia sensemo ya agriculture
litanga ndata kote abanga se campaign yane na singerete sana nga omonta beke besa mubuko besa mfukoni na kuligeli mono nga sera to kurwa na mangano yobulemi to kwanja nga abantu baito miremeye kurunga yobisi so white collar cyo bazungu bakunyiruka te yobono lakini abantu bale ko stoka mu gusina no mukonwale aira na mugonda kolege ndugete na bakwenyorere besa nintagete kolete ibintu bibere bitatu bitari gusiyamo no akemo kyabo kero botugibwe webisusu botugibwe webisusu ese sabali na jense ya Israeli nganyoronge bisu bire very important ese bintu bibere nambe yemo bibwate nyamengi ya ekorunga white meat yetabwati cholesterol banta bangu banyanjete ekira ya meko 1000 nyameko kurwa Kenya igoro kabisa ne yemboliere singi 600 egesuwe de kale libwemo ego ko no menta kabiji kwara otre kurunjira so ekene ngendo kere very easy na ngeta de space yanke ngeta tibinto binge ama otatiye attitude y'abantu beto ko bizungu ko jakolia nakigina nada go ngaki I'm collaborating with producer no go boliere ngorali I'm collaborating with an organization gete from some countries outside information at the moment bange bisusu na ndibacha ko gole bisusu bibi kera barete baire biyombe maga bya machuire baje kugora bakore ndike batrain abantu nabagotuge bisusu ba bisusu later on baje koira with some cost ba reduce their cost baire bisusu from there tujya kunyako nyole market y'abantu baje koronge ndike nabogera akore mirimo ingere mbonda na ndo mate bisusu bitari nyama yoka bikoreta amache bisusu yani yokota nga masinyoro bisusu nakwana matumezi na studio yao amajigisu ase organic farming number 1 nara go sialu kindagera na sara na kwane gentekyo na takana uchukonte biye ono siko tuara ngano nyole njira yogo tacha na nenjira ineroro na nyimanyire na boko nyona macho ka by the way no tawoni kwende kagere juba ya moya 300 liters igera 100 shillings yone wajibes juba ya soda ya Coca-Cola rando bono ngakio ja kwene kina abantu abao pe president nganeli karo abantu ba nkwara basire na lokile kwanza chi youth group na women group zonke kitagete mangana beekeeping iwonganye to mutani yona gotebyo le sponsor program yo kuba train aiche inda ba train abantu aba bachange program yo so that from there after training ko monta impressive and thank you but I've already gotten some 7 groups here scattered within all around this ward yana ya bas poketauli again de kuma nyona kana kulgie kure ko suna kira ko mukihoro nda ko makishuanga suki ala tere impact ya seto gali ukagera ne kigera ko le namba ibere nda ko ta chinchoke manyi taligendo ko jikolisia taligendo ko la ko la chumbi ebine bintu kobeka besemete yawe ime okoro fika nyone nyomba yawe ime nyolengera mamu nalimo ngase nyomba muna baro kameta banda America ngo jimbege mbesika kera maki nyomba yabo irongo nyakuga nyamo obokaliyo and we can fetch a lot of money from that kind of project so we need a bit of training on how PPKB muna to weka stobeke de metero chali bogeka to ko jitwa gache ese chinchoke chikora siworo to ebintu bintu tata koleta nandi mebire bitara akora mene mo no se doga iga no botugibwe chinswe na warabwo bwachakira kini mbora iranguru mono there are so many places bira be kubuya na chikore ande to jake project yi number 1 asoko chakere damu ere nyangoso ya le metu itabwa nyone nswe ya moimi akine majara naro na bekire 1 million asoko chake damu iyo chinswe aso mwako inaro ka financial ya yi so lende elinda abantu barorera ronga ki chinswe ne jonjira zikibesa from there maoga we want to return maoga mune nasali yabe kulwa nyango society twabegere nasali ende ali dio asagro kunga kiondusa society ende yalenge de ko sani balemi bonse lakini gradually enda balemi banyaka nyole mbegeye na ningu nale ngabali menyomba bali tayari kisemo ya giamu kamalia mulemi yo munaro bwate mbego tayari semo ya nyanturago na nyamasibi mbaro bwate mbego abantu baito beke maoga kyarango konyara abantu kilo yamo yajiranga shilingi 250 bika 300 kulengana grade zimegete yine sema yo bolemi extension officers Mbarasi county ya Kisii ngakio mweshimo jo koremere bana barabwo ekiaranto bwata babisa bobole miasi county ya Kisii ende ba sensitize ya banta babao babogetauli batwaro umanyi asensemo yobole amana kwanja ngambaroro lakini they are not committed abale mia bange bali ba kolega asie bale ndate benga abantu bako bagunya kulika report itali kurwa sobole miga asio bole mi ekiara
na buli nyoli swali li bunge ya assembly yeto nga basi boge tawle nga yaro mu muri yokole mirimo nganyora ngo yoro no mu fete na yo biso kubera ko agriculture so we want committed people abo so mi yamande kera if people don't have the skills nobole mu bwa keire ntoko nya gokonya na gote binga na jede Israel papa silinga ngo de retire inkolege ndogete ngatsika banga bantu ba Israeli iko bago mbaliko so benchmarking wa jede benchmarking na jede adiamba tebinga aga into to menyete Canaan, that's a very dry land engamune simiti nyombe yao bago druile bisima bago druile kingoro cyo simeke metena maoga bago tuba agro batunda mangoli mwengwe all we need some skills bona aba agriculture abatasometie abantu baito bakonyora bongaini obo bakore merobele bantu kanya batengense ya irish ensitira era by the way ensitira era nyora ngake usiko bwati kwa mfano ndiango tebi ngendokera mongonya bwati bagetie bogetaol ndanda bara bakoranga na majeso ngokora njetimbu atie enafasi yo gwanjira nanga kango muntu nasimegete binaguwe ebinagubi yake onye wobegeta se compound yakaiga ukimate se orubako wao anchira ne jirani yawo bege kawa mete kawa yagokonya liye sekere se orubako no rwe kawa ono madenge mete 20 ne ya jirani ya ne 20 na semende the same jirani ya 20 bono okonyora nganturi konyora tuku west a lot of land compound ma mete biriri ya mwana na se Israeli moto yokuru gweke iriri utari kurambura kwa bako igurusia matundoli Tune meso jodo simegete menyenya ibaga to simega chi avocado to simege biragwati ebintu kurambura kwa kwali so ninda de ko kupuroboti abantu babo getaolio ase compound yo monta samenyete nyore maugao abe munama chinyanya abe mune bitunguo so that in one or the other will be fighting against yokorokwa food security promoting food security abantu batabwati bo kimanyumba yango tenga mutangasaji ntoko nyora morembe ibintu birinde bibonzo gwatebire emana ya climate change ndo mwishimu wa retirime chande ye no gote ana rende zitira era mari matara era ibintu bire climate change abura asibike binde no na matunda tama bantu bakorero manyirende mwishimu manyo bona bo sekali nyakorero botuki lakini ibintu bire bikanyo into turakore bitokonye number 1 Arsenal to obutulite material nge lichini ya jale okonyo na mangana mache sisial to wenda kurani metemene misabi ekwa maraisi na tene da maji chisoko ibagali butwali meningamo ebintu binde mbire practice yobole mito kora currently ere chemical oriented ne are atali aso wabantu bintu ndimwe wenda kujenjega se climate change so that nto ganyali nenga no muntu jako semina to kore bintu binde bire turakore nto banyene lakini ngo singera nalenge nga abantu bago faulu ko baba tajiri anyamba bwati endaga nyonyo no mugusiye gara kumale kumana na era matuka etre gara kwatebinga nayo kondagiri you know the issue yo kondagiri is very critical na nkiago bona kondagiri o wancha ase njo kondagiri so it is important abantu atwale ndagara nege ndoko twale ndagara ngo ndakoragiri gago cha keranga abantu babo getauli ngo basabande kuri stadium ya NDC TV lero ngi kuro mundo twale geticha kuro mundo twale geticha na wende se ya Bamako ose ya mali mu joba mako ase serikali ya Bamako promoted ndoje ko ara daresa no shiwe bano promoted nga ngende ko rokunga kitchen gardening no menya koroba iguralia no bwata kagondo kakakorokunga ko kagondo ge kia oge jikoni onye to bwati umugondo monyene go gusunga nyone ne kindoiga chigunia ase nda chingeni jikoro na ande very beautiful ko trimbo gesu kuma yao isa jama ora baganza kwanya ndo konya ngo jikoro montata nyikere nyone jikoro tanyikere which is very good. I think I want to say to bol gelinga very qualified extension officers mbarava serious with their work kanga baro donjole limunense bono buna yo mweshimiwa noiki muswada kiore kiase bunge asa mangana food industry mangana food ase county to mangana jindagera no kwata muswada ora kiore ende na kwara tade jinse jimali Israel na boiki alio tebana na batokonya gusingima na gote bitangani esense ya mali mojo Bamako in particular babuate bailo ya gote bango monza buate ke teacher na bako siwe metinye tatu bona ale konyora na zara na iwede mwana konyora nga mando mwanja bale nga monza buate ke teacher usia nyon sara tabuati abato kumutimbo kimada to mobo ya jingaya
abere me afundisho me denyeta tena na uja tu alege teacher will be doing a lot ikero mondo tabwa de chingeni is more expensive mata kubo kimo monja kutokonya kumnyokere paranga esuguri to bogole chingeni is very expensive kya ndaga to yoko lingeni takol tiki kitayo wono ogole ketunguo ogole nyanya ogole ndania ogole geregendo ami tutako ogole nyama yoka na tali kwa maseita Pesa no mheshimiwa tora bwatera butonda sinse meri motimo kumosinini kingoire na mayoso majese mesibire isatoiga ekanoje videos kibiro no alime yumuroberi asimambi yabona gopongesa umuroberi kabisa nindoje Jadson gichana nerate ano alime yumuroberi wanapongesa umuroberi watena mheshimiwa marayo abate na maya asensemo ya basbugitaurio tigasirwe batena usiko sirwa birengererio bwate ne biete tunda sense meri ndi studio to kwerena atoso asensemo yobo chenu orante ngaki amangana hafya chinyagitari asensemo ya basbugitaurio chibwata mariogo senjibwate nane meroberi kyobegete asensemo yobo chenu toska ere ndi studio wansu kwa magusi Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaine bono onye kendegia korekanire asekenyuru kiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekoro boti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime Uhuru Superstores Limited abo balime y'umuchukisi na bakonya ebintu byonsi aseriguriyense nigo bono bagukwariganira wuchesi chiduka cyabo Jokanya na mduto warwa kwa Uhuru Superstores karibu nyumbani abagusimwe nsese mwabeta mwariganirwe aiga Uhuru Superstores ense muyurwagachi nigo bakonya amabati Iron Rod emisumari aina chonsi chisimiti chirangi chiwilbaro chisengenge MDF board na chain links boigo mbabwate ebirogo bichi plastic chitangi chukubekera mache chibesin na water drums nkoni abare chimbusuro na moyo amasasi echiredio nechitochi ebitabo vyukurika nechikalamu mbabwate meito na marangeti na boigo nechikoshon chisabuni chimete na chiriche chibauda nechitishu pepa na chiro chonchiraroro asense muyebintu byogutumika jikoni mbabwate omochere esukari amaguta y'ichinyeni amajani y'echaye obosie bwokoruga obosie bw'amandazi baking powder amache yokonywa chijuice na boigo n'amabere ekero kwagulire omuzigo nigo gokoberwa asigika y'echinsemero ngebirinainye ese desk yende nese section ya dispatch okonya customer osokie mezigo wenshwe mezigo na sokiri nere customer tete Uhuru Superstores karibu nyumbani karibu Uhuru Superstores niko kwenye customer care na washukuru sana wateja wetu kwa kuja huku mwanunua bidhaa zetu kwa bei nafuu tunawapelekea mizigo nyumbani vizuri tunawashukuru tena sana karibu nyumbani Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Uhuru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa kisime asichina mbichi Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Enyagitari ya Worldfit Health Center iyigo toka imeyumu chukisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yokurwa ya marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia.
so ekero montago chisinya gitari yaito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis Boigo, mbabwato bokoreri bonde buna general consultation okorengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So na kito kero montachi obisi to make sure nga twamwa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ekerole asumu chibuogembo nechise muchietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale ejire registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi chia wiring cable dropping cables nechindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebyobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibuogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Busoba keresime ase namba enotisano na ibere isano niseto isano isato eyemo kianda isano inye gose enotisano na ibere isano na isato ibere maragatato eyemo isano na isato Mark Electricals Wholesale asobo koreli burange na sore Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Pia pono mono mwanji muri Ndizi TV katora senseme yende yo bonjoro litwanda sensema ya Joshua na nbono toirene toka ndre katora no mwesimiwa bwe ward ya abasibo getauli Ibrahim Achukia ndato toera merubelikia bega tangani to kwa mangana maji tuakwana mangana agriculture tuakwana mangana education pantatora akwana mangana health tora na chinya kitali cha ajiro jo nchibwata maliogo na ndi merubelikia bekira senseme tora ikabono atenda soma SMS iberise toka Grace Nyekundi atena bwa kirbuya umweshimiwa gaki nere bono tubwate ndoroje na basibo getauli neimokereri igoro nyaboke choi atena nanchi nago kirmono asokoleta umweshimiwa one ase studio konye mokoreta bagaka mwareta na mutume bono ndoje na inchi machukio ikire ase studio mbiyamono joy asabatano mweshimiwa ikire ase studio Winifrida nera atena onde me yumuroberio kagitika balimu ba ECD bamentu ekyagera omwalimu nere oboroso bw'omwana chiskuru gisego tikuchitabwati aborokya nigo kiragwe ekyagera goche matukari bosi abana batabekiri oboroso buya nigo batachi goba abantu babwenda tukichese matuko arebosi mtoto wa Ruth na ningoroje no oleme yumuroberio ase marogoba amambi yaboniga lidigerubo na narode uchumbe ya umbye bana sonma ndoto ujumbe ino anema kupongeza mheshimiwa asi umuroberio ikiongoze bani unseli na yeye akondani ate anualime yumuroberio asimambi yaboni amasu nebo subolio na korode na alime korwa sinsemo ya ogembo ate atubwadi asinjira ere endonkale matagaro
Kiyondi ukondani naye na kororire ase imambi ya abone patron biamona so mheshimiwa ki asa kwanire neri ebisusu nebiyago tuga ekere ebisusu biratugwe bunatebire nyameyo nabo ekoni ligori liregoro otuge chinswe chinchoke amo nebisusu ebyo nebintu birarete ubotenengu ase omenyete nabagoteba wego nebine bintu birarete ubotenengu ase umuntu amede mbiyamana ase bari mwatumire SMS ino narimanda tutumase mambi ya buri mwishima bana turerana turigereria mangana afya nakibirengo bya afya birobi birase ward yawo tikante ngase semo ya chinyagitari passport gitari hoteli buyamone kere watinya gitari ikiro operation okire inye chioka inye mo nerere health center ikine dispensary kunya choko dispensary yonsari dispensary na gesaba kwa health center na nyangusu dispensary inta teko tabanga kinya gitali kinande boygo nkire email ya mangana yaba koli emiremo konyora bwate bwata abange mbabere banasi babere yone siyo ngiyo amalioga arolinde kwagere gabana yetu ngambuya mono mwako yo muna jago nyoleta system yo kunya control abakoro ngankura abari matukachieto kuwo matukalenga makoro bale kumnya kubakogora egento ke bolite bono ngelinga kinya gitali ngiri ukina ne chinkoro akiri ngiri ukina nintage dimbwate mirobulinga aso kiba kirina batebya tuaegwa already nabekirenga mbeke nyagitali nya chogo etwale maternity enyagitali ya agesaba kwa etwale laboratory abantu bakolengerwa marwaire ibakokwaliga liposa kwagenda igo na ndebo igo ni yagesaba eya nje kurumwa yonsalia nero nkole maternity ya chage tuororo lakini asemero biliane nita ko ira ndu ne ko te bitangani ngaki onta ke temero bilia gokorwa what the value for money egiaro yana na yonsalia iyo enya aka dispensary nka gwene ka maternity nka beko keli bati limo kuruguru bakanse kaire 2 million ngatara ku plus kari ane kaka ntiwono kaire nga 2 million chinde kamanya koera you know we are exploiting our own people abantu baitoba abanyene to bekiro bora inta teko te abanga anje onta ke teko ko saba simbarati na tendering system yaye nga chi board giri gikoro kunga board of governors kire yisukuru ne gikoro kunga gazetted bodies muna bone nyagitari ngibone abantu bale gazetted ko ba aba board member be nyagitari abana abantu serikali yemanyite bakwa kukibesa bagachegendo sobo tujikuba wolinga ngakimwa kolete tuakorete ande gulbiembo chi milioni ibere bara kolega CNN okumnganere yakote gasi lakini yeto kunya gutuma abantu kurwa moto jikoenda na sajini na gatebwale de kickback yakole segendo kieke you know that's how we are failing to develop our society inta teko sabegi especially nyagitari n'abantu bakurunga gazetted bodies boards kiye kuchinguru kiyo gotenera ubwagachi w'ikinyagitari cyabo asibagenderete kabere ndagendo sabe serikali yetu nero ye county etoma abantu lende bakora emiremo bikigwango mbali mino bakolenga abantu se laboratory kyara chiwodi abantu batalengiri na ara mito kurwali batalengiri ngobwati amachibo amayamono so nyagitali yanga kabisa kolenga nyencheki na nyamaji usimagena so none of them is within my ward ndagendo gota banga lende ligeli kubiya yagachwe nyagitali emene yo kurifa abantu kuki nimbwate murobelia amona ba amuraba ito babuge tauri wale meremo Kenya ma na bali abroad aso gukini nyagitari ya nyangoso inihona yo moko maremu kurugunga isayo sugora rolengo mu commission of prison ntwe gwana netenga mu murona atakonyete na tuli na ligete nyamba baita bange isinditi possible to raba muraba bona barangirigwe bache baga nyangosa ali tunyiruke nga ekorokunga osayo sugo memorial hospital enyago kina secretary mo muramunoyi and I think that way they will be able to supplement na bona kisi atoba nyangito wing na bara wabe kolege nduge tegalia inde nyagitari ye kolege kine azo nyago kora project ya mwanga so mwanga kya na enda bantu baminto ensinyuma ya kukwana bamuleta bwati amaene
abantu intege to sobora ibwane ndangiria bamura bonse including bantu bagosina na jikura balenge 16 gona bantu 15 bali ya bache na ideas cyabo bache na borone nimero bili yabo to imokere nyonde nyagitari yikigo kera ekire kidatego na gesingera mone sengenjo mbwato muruberi radio sawa so far amura bara America Minnesota mbabekanamo bahante bindi body asiji basyabo jiko tumbuche na nyolire NGO konyo yale okole nimero bili yali pass bogetaolio ekorukunga Pascal Community Initiative Alliance ya ralete myaka ku 2012 ono ngonye bokiande kyane yarenge Maria kiba cyabo cyato mugucyo libaje kwa machuki cyato mugucyo ya Pascal Community Initiative Alliance munene giyo yakole mirobeliyo barando baroboti kuje samura obaito bare Minnesota ose bare USA so bwing so na wonda tote banga I want to ke serikali yo kana very slow jiko konya nyagitali yone ngare dinjinga mona seseme nyagitali dangilia murabaito ba chemo simbabe kichinguroro intete kuboli nanda murabaito ba America bara ba sobera nyagitali yo batu wale exchange program no twanya nyambaro wali bakuru mu America musuko bacha bon muna wono iga I'm parting and up now and the room BMW ne organization yegora wali yabarwaire ekuru South Korea baka America yara tara wo jinsi less developed for 1 month ya menyororo ya wali abantu abakoreana barawanga segenteki so baleta senyagitali mwako jentele ko baleta senyagitali ya moya abona ali that way I will be able to promote amana healthy assess ameyo na bora nyala ka bawo eto na bara tigento maya biasana umwishime ka toje na ideka dito jitede chinga to koromoro perioyo ebyonzi jipa ani amana afya amana eji agriculture amana education mbi na biko be biyara kina jipara njiringia bana mbagwe do school bana mbagwe do school no ena ambulance wete imoroire no ena bando mbagwe products cyabo monda go tari bisubiyaye na kijibara yo jiro bereti asobo korali bugweteka ase ward yao yabasubugitawe igongo tatekora mubakanya sai kwanza ngaye konangere cyabasito tokanyora jipara cyatama kibere kigweta bugetaulio arakabere so bona jipara jitikatire kinyenge obosi obojwatane kucyase parenene yare paranele kurukubugu yana nyango so na nede korwa nyamache direct ya lichiviskambi yana nyango so yerami ono gatia chiparne chinga turabotana kuti serami endo ta to korangelinga na chini bege chiba chanda chipara chitaigo iri kwanza asa bantu bataiko nyanda so bageta asa na na bolo ngweka no asa je financial year na kuana bantu batanya korora ga litaiko aso kurulige no enda kurunganya oyande nyabigongoro ogenda sagoro bunyaronge abu parta koltige tejo ninyi ule pare menyoro asagoro kunga goro kibugu oyetege tunu goro boge ko jiko danga goro ka kiaro ko goro ogenda nyabete mate asai parta koltige tejo na bantu bogate metebata de koni guru magena de koni guru na asai ninyi ule pare ejo asina ala ko nyama to akugule bantu ni metu ka nyono montakule akoro kunga goro sayo ni ogenda lie oyete dio ndu kanze mate ogenda sagoro muri yamugire pare yegurwe bantu batwale kwende yo namba ibere kuro ko uli pare kinya namba ibere o commentary pare kyalengo date go sabali tangani ne proposal ne tatu ko be ka se parliament nga créer sub county etuare ji machine ikere mbule ko tusia no be no wagaje paralero within a very short time pare ya sariki yale ko nyale kana moto wale ji machine nyamacha alia kigo sabo ji ward jiri nyamaje jiri bwasi constituency once in a while after 2 months ya kire bone will be able to maintain the roads namba ibere tonyole ngende ko kunga labor based making of the roads abantu nabanga batabwatemere nabe kunyale kana gerese gatoko kiabeire bamura bairu ororo na gera gitakinya kirororo baro sia sayo so that asi para kibe maintain ngina propose digende embure go seita ne metrungo ko mana ki para yo korosirero next year na para ita ko digi teyo so every time gere para ita nya korosi ba gote ya asari gere seita we need the constant maintenance of the roads biasano mheshimiwa bono ase kurukuririe ward yao ya basu boitangane bogetaulio gento kera boitangane nara kwanstanda some yima kwira na banabu kurwalia kerongo igale ne Dennis Obale oba Dennis Obale na tatu mwabo Douglas Bonda umutangazaji ga kiretu mheshimiwa obazi boitangane atoerese nera magendro aseito nakigagara nagenda lakini bono nsemo yawo yabasi bogetauli ekaro kurigere gesetwa jagete devolution umweshimiwa
mutangani akabe miaka 5 yonda akabe miaka 5 na yaba no kwabeira hinga kia inki oro jogore tabauti oro jinayo wentunde yakabire teba na basibuge taurio umuntu ni agari kwegwa tibaga miaka 5 wandaka itangani ntaito tabanga ni mbena bantange manyo kugani kwabo ikyara magosa wa muraba itu bakorta batangani ba etu mirimo bakagenda agatama abantu bakagenda baja kurena gere yikura iga turi ko ndo chikuira na jinga chikura chiaria se ngonya kubolia maoni y'abantu gere lituko kabere ni nteme wakole mirimo ye no kwerukwa na wenzi abantu baja gukora judgment 2027 ana bonda to gwashwa kole mase ndisi tv ngimirimo ni nkole ege wango kerinda nyale kwale konyona baje nyola historia ne mirimo yo bokoleri nabonya sare wote binga ki kana chakire okole mirimo tiri okora mirimo nusu okole mirimo mune alliance yokolema abantu baro so nita to tabanga okay there are challenges lakini nende mirimo nenda to tema eke wanga abantu abatango yo okole mirimo biyo sana nande karo to grigeti kuchigokora mheshimiwa anene kare bana siasa inumete wana bana siasa mokwana emogotena tumetenga tumeweka tutafanya bono mbako ntoja tuwe bodende umanyibirina ki umheshimiwa emote ana bano no murayi bense ngote ana ki ntoji to beke mwabekire ebinde bi una mwabekire ndi moja mwabikirani umheshimiwa na boro wadene budget goja chibese chikwa ige budget sikonyorwa macha takoba budget sikonyorwa binto mbikoba ndi bigoja bikana na lende ekero kwa promise sabantu umheshimiwa yo ndata tabanga kare tuabeke tuasete side jibesa kiriji korwa sema asama sema yamagendero njiri ko tumeka se bintu bindi byonse amangana abere kuruma gako garaba garaiba wa bintu anga bibere biko garaba garaiba ekemo corruption taringa besa njiri gotoka obolia mbole bwa jibesa jikolegwa abantu bakanyo obokurumi abantu bakanyora jibesa jabo ndata kote gwashwa abantu ito bogetaolio ngamba ko mbaraso ya mabali bakuko bakurumi toyo tingo basaba guru amagendero ndakora ekero to chigokora mheshimiwa boigo ebuna bono MC ward ya bas boge tauli muswada kioroje orago sugume nayo nyobeka se bunge ya Kisi nayo nyuruna ayo mheshimiwa na areto muswada oyo tari bas boge tauli yoka okonyete kudene okonyete endaya Kisi county no NC to ya Kenya ina kwa ndomo musada yo mbote aba yore empowerment y'abantu banyole gento bagokora banyole besa egento tubwate michane menene gusi kwa jumla ndige nyombo getaolio ngiringa nabako nyole population nene etegemeto sino moiboli tere okora gasi we want to come up with a policy oseyani a law gete ekomeki omuntu ngara ikire 18 years nera be responsible atige ko depend ya so muntu omwe by the way nangwa tete no mulisibe kanisande no mulisibe kanisande nyegenete gento paura ko geria seketawo ke baselondiki ya kabere gego tebanga muntu ndeta mubera muntu no musigo so nita tekoleta a policy ani musaada sebunge bwo make sure nga the young generation yaba muraba ko kole skuru bakonyoma bangina konya ko moisa buni bado we want to come up with a way in which they can be kept peace itangani ebe law na kabere to create room environment aso muntara to entrepreneurship roles nkibono roja ba muraba abere para baikana setebosa abandi bange konyondi nyasole while we can tap their energy energy yabo babwate nengiye mono kubwaba kakabakuru andi babwate obongani kubonde bwense bese kusanya no bulemi they will do much better kera babwate knowledge kubanya nabaga kubanya nabaga lakini they are shying away from it I want to make sure that they come back to it uyasana asamatinye yemu abeire obisi buno bwa MC obasi boge tauli mwakorega siino buna oversight boronge no enaye ekero karangane buna Kisi executive asoko asumu gavana kumubodi ge bintu binde gosebono inwe mukirete maroje mugavana bintu byonse byagora ni ndago tabange gasi oversight yato jerete sana ko kwatore gasi to boronge munabona kere tuanyora orobot ru pending bills ntu agenda siji wodi kito koronga izidi turunga jipara jiji wote munji kolire nduru eto robot ru ito role independent ase montana kote bana ga tinya kitamne na kote yo mu weka no na kote bia ni ndwe this specification nga as much as montana nya ga it's not value for money so nkurtore our own opinion it can be ignored lakini nkurtore our own opinion that is still oversight na ende ngo semito nyono mugabana nga kera koleta nyone shiriki aye to nchi basi ko genda jo contradict what is been the human rights welfare chabantu bande bintu binde ko kigabu
lakini tata kwata banga ase njire nyinge so bwenge na chama kana yanga ki we are doing our role very well legislation ngo koratole to ende ko oversight and the presentation ne onto ende ko kora egento yo ngo ta banga ringa ki abanta banga ba ko kanga kero ko support ye governor ngai go bono ole tinda ngero kese ke uzi yani embande ko ta bale ne sai kuvanti ko se yani obere kirino mo obere kirino ngai bono ke ndongi yora tebe no ne wene umugambe onde kwensi na ntageta barai vamos support anda baraya bako banaenda bako mateu this is right, this is wrong, this is wrong. Na oversight is not necessarily in parliament only. You can even have in the formal meeting. More oversight that this is not accurate place. Kaya kwa tebi umugaba na muna iga mwe karanste simwana kunywa jae agatake serious. That is oversight. Atiangore ekere breviary. Chibese chimobegete proposal ya 41 million. Chirabanchi yo mheshimiwa. Mote bono into bia kongire na adimira into drawing board mote na bono teke chibono 20 roji chikwira ni magandro isebna mombe kete merope kolangano no morobili ito ekiara percentage ya development ni jiba chinke that is a small percentage tinga ndinge budget ku 100% percentage ye about 35 ngana jikobora yolia na essence ya kulepi I'm looking forward for inse cover buya bono mbuya sana mheshimiwa tujokora toira nasa maandamano wose tora tiga bara kwana kurenga naye watu watina toira nasa maandamano wose abantu bempresi ama jengo sabarale ngenga tuwala kwana kwanza kera gato boju kwana manana okole lakini umadri ndako tenga jino yonage Kenya eke ambiro kyomwange na matakarua oyo kwemburese maramano sana lakini ngo sabanane ngenga abantu baminde kera toko gamba we create a better chance yo koiwana to gendali isi to jibosio na ende ka to kwana mana we create more problems and solutions tuwale ko nyore na basi yo kwana abakibanja ngo kwana tole to ikarana to ragamba to iwane ka to iwana nile to gosinyu kwana nile to kwana mana Mesa no mheshimiwa wano korungo lingana lya ulio mwelio gochesu mwajumulio turiri wana mambia na ndeke to atonyona ne angikande tukwana manke igoro ye wodi yao yabasi bugetauri inko ngambia mona se TV ndisi TV aso kungari kania se studio yino na kwana mangana basi bugetauri na kwa jumla ya account na siasa kwa jumla na magendero ntebya abantu baminta baguzigwa jumla ntunagesa kuge konkia legesa chinguru tuwasikire mana soba koleri lakini samwe agatia iga tuwajakira kwa baboro especially abana baito tuwale ko tuwala chinguru kiri mugusia ga tuwale ko rukarago tebanga tali muntu kondageria wantu emphasize atu wantu muntu kondageria omuntu ara tuwale ndagera nyumba edukene kensi getara to de tala jikoba you can wasomi umwana ko bwate ndagera nyumba ore umwana yagitali ko bwate ndagera nyumba ekero tabwati bitini obo mwata nyono monto aruge sheli muna ali okuruge sheli alia ole getirianda mworo kishanga moina ande ne ndagera ochimuna ali kene jarabwate tako wenda shanga akora agenda sendagera kwanza jengora ini system ngagia abantu ero tiga bakaje ndagera muna tuwa kakachire kala abantu watu wali chindagera from there will be able to a lot of some mayando ubiyasana mheshimiwa ngaki ekakasino asensema ya basi abemsi ne heroro kiara ni maite chako bakaka no akurwalia mutume na arwali naye ngubwatira tule sana samangana mange kwanza mangana welfare kubwatira tule na ndebo yiga samangana yoko semaninga kora gochia na muntu ga kuirenga mangana gusarekana aho tabinga ya angolo likerero na imechango mune yoko anda jikanisa kila adengo kwa turamu mbia sana mheshimiwa na wakerembe mono mheshimiwa soko nyorali bakakocha se studio sema mbia boniga angikande ndo yitukwa na mange ikiarta ribone miaka 5 ngora sukumatole ande mete inu mobwati tam limit na buzona ndoja konyana ndo sonyana jifora mchinde lakini nani ngwaligani matukande ochibosiga tukwa na mange kiana no bwata mangana yechisemi poigona yuno bwata mangana a family ngwate ande no mumura kara kire miaka gede nata kire kuru mwangina agenda nderi kiringira bwata mbia sana mwajumuri na wakerembe mone kwa ba manaintwe etwarikina sanya nyangyo ndite kesa toka jage tumurobiri mpaka chinsi jiga twara litskoligia choshouta nero renga sense merinde ye studio kwere kuna mali gine chibi chago jira senjera ya bene kuna botambe eliane Brighton Makoli.